bizim mına bugün Altay bayramı, Qo'sh Altay bayramı bo'lib жатат. Анда мен сізге мені қалаймын. Сізге ұзын өмірді, ішінден солықты, дайыма 4 жана 5 деген балалар оқып, ардайым алдыңғы оқушылардан болып, Қырғызстанда өмірдің оқушылардан болар. Сізге жақсы маңай қалаймын. Мектепке қош келіпсіздер. Ушул жерде турган ата-энелер бардыгыңыздар ушул балдарыңыздардан кандай ой максаттарды тилеген болсоңуздар, ошолорду Аллахтын кабыл кылсын. Минекей биз Кош Альпе майрамын балдарыңыздар таңгаларды тагып, Альпе менен коштошуп отурган убагы баарыңыздар кош келипсиздер. Анда эмесе бүгүнкү Альпе майрамын ачып берүү үчүн мектебибиздин директору Нургүл Ташмардага берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу, кадырлуу коноктор. Ошол менен биздин отурайган көпүктөр мына бүгүн кечээ эчтекеден кабары жок. Ушул ак барактай болуп
аттап мына бүгүн эми алипе менен кош айтышып турган убактары. Эмесе урматтуу ата-энелер, сиздерге ушул балдарга бир хикая менен айтып өтөйүнчү. Устаты шагиртине бир ак баракка бир эле точка кара краска менен коюп берет экен да. Силер эмнени көрүп атасыңар десе, шагирттер баардыгы эле баягы кара точканы эле көрүп, кара ушуну көрүп атабыз, кара точканы экен. Анан устат айтат экен, жок балдар, эмне үчүн силер ак баракты көрбөй атасыңар дейт. Мына бүгүнкү биздин отурган бөбөктөрүбүз ошол ак барактар. Биз жана сиздер кандай боесок баракты, булар ошондой кетет. Ошон үчүн сиздерден айтарым, ушул балдарды келечегини кең кылуу дагы сиздер менен биздин милдетибиз. Анда эмесе ушул бүгүнкү кош алипе деп алипе менен коштошуп турган бөбөктөргө менин каалоорум өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктары чың болсун, жолдору байсалдуу болсун жана кең болсун. Ошо менен бирге ата-энелер сиздерге дагы ушул балдардын жалаң гана жакшылыктарын көрүңүздөр. Биздин бала эле, биздин кыз эле деп сыймыктанып жүрөлү. Куш келипсиздер. Анда эмесе бүгүнкү биздин кош алипе майрамын ачык деп белгилеймин. Урматтуу ата-энелер, кенжекелер, агайлар, меймандар, биринчи курс окуучулар сураган даярдалган кош алипе сыйфатына артын кечен ачык деп жарыялап бардык шарттарды келишкен ата-энелерге өзүмдүн атымдан ыраазычылыгымды билдирем. Ата-энелерге сахнага биринчи курс окуучуларын чакырабыз. Abdjalilov Payaman, Shahidinov Mayramet, Sunaliyeva Zarina, Ismailov Murtabilal, Arapov Nurpolat, Afsakarov Umar, Zakirova Jasmina, Abdimominov Umar, Abdimominov Endri, Tastanova Saida, Ermetov Babek, Zakirova Kanımgül, Başbulatov Seyit, Başbulatov Seyit, Zakirov Muslim, Akmatov Aynur, Jakshibayeva Tansila, Jakshibayev Abu Bakir, Abdurrazakov Elnazar, Israilbekov Aytunov, Kelembayev Timurlan, Salaydinov Paymbek, Rahmatullayeva Sakina, Abdulakibov Marcel, Satipatiev Ali, Budayberdiyev İmam, Nurdinev Nuri, Akşehir şerifte orup seni içinde bakkan kim? Uyku
көрбөйүңүздүн түндө таптап сени жаткан ким? Жаңы көйнөк жаңышын жарашыптуу тиккен ким? Ойноп кетсең көчөгө, ойлоп сени күткөн ким? Кане эмесе кимиңер апаңар жөнүндө ырларды билесиңер, айтып бергилечи. Алтын апам, жарқын апам, мага да чынар терексин. Сүйкүн апам, Назик апам, мага дайым керексин. Эне сага кандай мокто жашат, эне сенден тим сыймыкты кылышат, эне менен теңдеш албай дес берсең, эне сага кандай баардык убакытта сага Таңертеңде ең таттуу, курчактан да сымбаттуу, барынан тең кымбаттуу, менен гана апакем. Биз мугалимдер жөнүндө да информациялар билебиз, ким эжеме жөнүндө информациялар билет. Кана Жаңы заман балдарын машыктырган мугалим, жаш жүрөктө өнөргө ашыктырган мугалим. Элден бүткөн эзектеден ылайым талайым, эн атадай эжелерим агайым, садаға деп жағын үстөдү, сага кандай бир теңдешти табай. Ойлойм десем мен эшикте, апам сөзгө көнбөдү. Ыйласам да кыйнасам да, акыр көңүл бөлбөдү. Тыпылдап жаңгыр жагды эшикте, тыпылдап чуркап кирсем ийме эшикте, мен суу болбойм айтканым жалганы жок сөзүмдү кийип алам атакен, суу кирбеген өттү күн.
аттуу билине берсек. Жақтырдым сізді мұғалімдерше, көргенмін сізді мектепте, жаттым деп сізді сүйіп айтады, айтты кетшіде, қантым ағасың десіз. Мұғалімдер жетімін мұғалімдер, ағайынды сіңізді мен білейін, кеткенде жазайын сыйламай. Барлығының бар ең соңғылары өз мақсаттарын міндеттерін айтса ырларынан ұғалы. Атын.
meni bilmesin. Farsı. Tibet'te projeler çünkü. Yavaş alıp özür, alıştırıp halkla, gı okşaşatıp kasız dilek konuşalımda. Ben davulcumuza, ben konuşatmadım, ben konuşmadım.
bitti, oğut pöskütki. O sol kezdе manasın, urunlarga to tapay, urunjarga ok tapay, keçerinde çok tapay, zın etip kenebe, araklı taymın küllük, ağızlarga kılıp, kavay kılıp, kalan ekin kabılan, bıçkağına denebe, kıtay koyup kılganı, kıylacın kılganı, eba koyla birlikte. Kardırmadan başladı, altını жылтырайды, арстан кырып таштады. Талган чалган эмеден Кудайбектин салбайга 200 экен балбаны. Тамаса акырды, алифени бүтүрдүк, мугалимге мактоптон түшүндүк. Kızım kımbat yurtunu okudan manas başkangan, halkımdan bargan testinin kaldaygan yurtu başkangan, kanan mese özü döksün ayılma, ben de yekten kalbasta.
Hazıran demeseniz Alp'den yürürlerinizi aytağız. Kana Alp'den yürürlerinizi aytağız. Sen içine batırsın, yiyipten asılsın, çetkeni terip çık, çedin konu açılsın. Durum baktı doğumda, karalığın göründü, ayda cüdüm cüyü çık, kızdan beri görünbü. Derse de bayılga, seni kuttum ayılda, ala şarpı canını, rüya salımda otaka, sen içine batırsın, yiyipten asılsın, çetkeni terip çık, çedin konu açılsın. Kırgızın avatası, jayak şirketteki müngüsü var oldu, Osman menen bilirken bilgisi var oldu. Septin suyu var, bir septin korkaklığı var. Kim kitapke dost olsa, al oşanın yakını. Bugün benim bayram, Ahmet Efendi'si bir güzel ceydan. Kış gelgende yaşlı tosuk gündürak, ben çıkayım edince, baş çıkarttım diye. Kış gelgende yaşlı, devam ettindirak, kanka çizdi, uçkaya çıkırak. Anan korkup gemede, balanın korku enede. Akıl açtan kun şabat, ahmaktın korku cemede. Yasmak kapısında işinler gerekli. Döndürüm halklarınızı aydan tutup koyduğunuz. Balınca çıkarmalar, ballar ekmek. Ey tantan tende sakka sunu bawa susu bawa terus cepat nongkrong. Kus ketenda jas cepat. Menang apakah dalam tempat jata teleset jaga jasun terusir. Annemiz topuzlarlar bugün alır. Alpe kitabının koşuşuna, Alpe kitabının koşuşu. Alpe koşuşu, annemiz hazır, biz bağırırız, ordundan durup, aday yolunu çakırırlar. Ой алтындай балдары, жакшы сабыр кылганын, дагы бир ай окуп тур, Алипенин калганын. Mendен да билим алгыла, жакшы эмес балдар тим жаткан. Tek antilatçı bu. Elinde. Hayır kabarasın. Benden bilim algılar. Annesi aday yolculuklarına mızrak yaşattı. Hemen edinmezsek yaşarlar da yollar. Ailevi aday yolculuk parlığı da benim dememiz lazım. Hatta vakti. Hoş bulduk.
қолдаған. Қырғызды Манас қолдаған. Менің қалада. Үміт менен жеткізілер. Ұлға ұрма. Азаматтар балдар bizim балдар şimdi farklı nemelerde maqallardan qaçıştık. Anda mesela biz orus тілінен үйренген тұлғарыңызды айтып бересіздер. Каждый раз, когда учитель ходит в класс. Попрощаться с букварями. Весной дождик, весной нужен дом, и весной луна играет, пушки. Бам-бам-бам, барам-бил-барам. Кто? Кто имеет один рог, конечно, носорог. Смотри, я увидел идти с головы малышом. Дедушка, мама, папа, я, братишка и сестренка, вот моя семья. Это пальчик, бабушка. Это пальчик. Дедушка, это пальчик. Папа, это пальчик. Мама, это пальчик. Вот моя семья. И вода, наши уши, дышка. Буква, странный дом. Вилья, Тегла уехал вино. Буква Г, выделя, что за палка жизнь. Буква А, алфавиты, голова, най, нос, най, это, похож на текст. Ну, а что стоит, вода, наши уши, друзья. Дед Мороз под Новый год, все подарки соберет, зайчики, морковка, овечка, рыб, медвежонки, меда, алиса, кафе. Буква А, луна и солнце, годами круглая, а конце. Кыргызстан моя семья, здесь я рос, родился я, здесь жили деды и отцы. Здесь я знакомый
точно уйдет статей и улыбка. Похожа на улыбки, рожки, шейка, улыбки. Уйдет как раз туду, хотя песню я пою. Кто на улицу встает, пора к нему чуть-чуть не спедрать.
Birinci klasına atılmaları. Mena koşbol Alipi Attu. Mayram geçen futbol son birinci klas. Kudayım sizlerin ömrünüzü uzun kılsın, densoğluğun açın kılsın, yolunlarda açık kılsın. Uşul ejekеңер жана ата-энелериңер сыймыктанган жакшы уул мырзалардан жакшынагай айылдардан болуп чогулгула. Бүгүн биздин сөз аз айтайлы, бүгүн биздин ата-энелердин атынан мугалимдерге белегибиз бар, шону тапшырып койсок. Байытова Буажар эжеке мекен таануудан балдардын билимиге салым кошкон эжекебизди чакырып койсок. Байытова Буажар эжеке. Султанова Жазгүл эжеке орус тилден. Орус тилден кошулган эжекебиз. Кийинки эжекебиз Курсанали кызы Мариям эжекебизге. Мариям эжеке жүрөт эди го. Keyingi ejekemiz dini tarbiyadan bergen mugallimimiz Ermegova Kalыс эжекеде. Биздин балдарыбыздын түйүшү күнү ата-энелер менен тең болушуп, ата-энелер менен бирдей тарбиясыга салым кошуп аткан ата-анасын үйрөтүп, ушул мектептин эмесине эрежесин үйрөтүп аткан эжекебиз Алимова Бузайна эжекеге рахматыбызды, ата-энелердин атынан рахматыбызды айтабыз. Рахмат, урматтуу ата-энелер, сиздерге да. Farklılar keseydikler, Venetikalar meneng kızılsılar, bayramlık malaylar kulak, kadar ağırladığını uşağın berip koyuyorum. Abdülaziz Vazaytuna.
Nurdinat Nurel. Yaxshibayeva Tanzila. Ismailov Murzabila. Zakirov Muslim. Marcel. Zakirov Kanshay. Abdurazakov Ernazar. Sulembayev Timurlan. Muhammad Emil. Satarov Umade. Ruksana Begim Ibrahimov. Arapov Nurbulat. Abdalil Payaman. Aydin Bayrambe. Thank you.